Vidite kako izvor ne da kidanje veza u javnost, samo za vas. Ali zaista to tako stalno bude, isto kad radimo s grupama. Idemo. Nekoliko puta udahnite i izdahnite. Jasno, hoćeš reći kako si? Super, ajde. Pusti se sada. Udahnimo. Izdahnimo. Udahnimo ljubav. Izdahnimo sve nelagode. Udahnimo ljubav. Izdahnimo sve nelagode. Udahnimo ljubav. Izdahnimo sve što više ne trebamo. Udahnimo ljubav. Izdahnimo sve što više ne trebamo. Udahnimo ljubav. Izdahnimo ljubav. Udahnimo ljubav. Izdahnimo ljubav. Pažnja nam je u sredini grudnog koša, u srcu. Pozovimo svoje srce i zapitajmo ga što nam ima reći. Srce. Srce. Udahnimo. Izdahnimo. Dlanove otvorimo. Lagano udahnimo. Lagano izdahnimo. Udahnimo. Izdahnimo. Zamislimo ispred sebe stablo. Na najnižoj grani stabla visi zmija. Okačila se o granu i posmatra okolinu. Zamislite kako tu sliku pomerate na vašu lijevu stranu. Priđite grani. Uzmite zmiju u ruke. Omotajte je oko grane i stavite joj rep u usta. Primetite što se događa u vama. Udahnite. Izdahnite. Zahvalite se stablu. Zahvalite se zmiji. Duboko udahnite, duboko izdahnite i vratite u sadašnji trenutak. Sljedeća vježba je majmun. Za obuzdavanje uma. Prethodna je bila za obuzdavanje emocija. Udahnimo. Izdahnimo. Udahnimo, nasmešite se malo, tako ste namrčeni. Izdahnimo.
udahnimo. Zamislite ispred sebe životinju majmuna. Prihvatite takvog kakav je došao. S vaše desne strane se nalazi specijalna odjeća za njega. Uzmite je i obucite ga. Polako, brižno. Kad ste ga obukli, imate bananu, dajte mu je da je pojede sam. Dopustite mu da žvače. Kad je pojeo bananu, pogledajte kako se osjeća. Da li je nasmijan, razigran, zadovoljan. Zatim mu se zahvalite na suradnji i kažite mu da sedne kraj vaše desne noge. Primetite što se u tom trenutku događa u vama. Zahvalite se još jednom majmunu, zahvalite se izvoru, duboko udahnite, duboko izdahnite, vratite u sadašnji trenutak. Jedan duboki udah i duboki izdah. Vi koji imate stisnut trbuh, udahnite nekoliko puta naglas i izdahnite. Ove dvije vježbe vam mogu promijeniti život ako imate disciplinu. Neću vas pitati jeste radili domaći, to je vaše. A koverta je kod Jasmine. Ja sam ozbiljna. Drugačije me ne znate. Idemo. Udah. Izdah. Ajmo. Udah, dignite ramena, izdah, spustite ramena. Morate se opustiti. Prestanite misliti o obitelji sada. Imamo još puno do obitelji. Tako. Još. Najgora stvar što im se može dogoditi da se ukake. Ajde, opustite se. Pogledajte me ovamo. Udahnete, dignete ramena, izdahnete, spustite ramena. Jedan trzaj vam ide obično iz struka. Kad se digne, ide od struka na gore, kičma. I onda spustite i ide na dole. I osjetite kako se lepo složilo u stomaku. To je Filis u Opatiji često učila grupu da savlada grupa trenutak. Da ste tu. Tako. To možete doma raditi kad osjetite napetost. 2 puta, ali sedeći, ne stojeći. Stojeći su mi ljudi padali u nesvest. Kad podignu i stoje, onda padnu u nesvest pa se razbiju. Tad nisam kriva, rekla sam sedeći. Može? Idemo u majsko drvo, u isceljivanje. Opet su mi došle mace Davorka. Evo, danas će izabrat vlasnike. Ajmo. Udahnimo. Izdahnimo. Zamislite u sredini sobe majsko drvo. Sa vrha majskog drveta se spuštaju raznobojne vrpce do dna.
Vrh drveta predstavlja visoko C u kojem smo svi jedno. Zamislite da prilazite majskom drvetu i odaberite jednu traku u boji koja vam se najviše sviđa. Držeći traku u ruci, zamislite da se vraćate na mjesto gdje ste sjedili. Sada smo svi u grupi, svako sa svojom trakom direktno povezani sa visokim C. Ako želite, zamolite visoko C da vam se pokaže kao simbol ili kao osoba na vrhu majskog drveta kako bi vam bio stvarniji. Uočite da svi sa svima u prostoriji stvaramo trokut. Energije nam se ne mešaju, nego visoko C prolazi kroz sav prostor. Duboko udahnite, duboko izdahnite i prepustite se sadašnjem trenutku. Udišite ljubav koju visoko C sipa niz vašu traku, u vas i vaš život. A izdišite sve nelagode, sve probleme, sve brige, sve tuge, sve bolove, sve što više ne treba u vama, neka visoko C sada uzme. Udahom upijate to što trebate, izdahom se oslobađate svega što više ne trebate. Vi koji ste jučer ostavili još uvijek zabrinutost, evo neka vam visoko C sada to uzme. Neka brižnost učvrsti u vama. Sve što trebate je da udišete i da izdišete. Sve drugo radi visoko C. Daje vam udahom, uzima vam izdahom. Od jasnoće u poslu, u odnosima, u obitelji, u financijama, u rastu i razvoju, u svemu. Udišite, izdišite. Udišete ljubav kakvu trebate, izdišete nelagode koje više ne trebate, koje su se sakrile. To su vam one navike koje vas putavaju. Nove projekte udišete. Prihvaćate i nove poslovne partnere. Udahom upijate baš sve što trebate, a izdahom se oslobađate svega što više ne trebate. Šaptač kaže nekima je potreban dom, pa evo način, vibraciju ljubavi da primi ta osoba koja treba svoj dom, potpuno nov, drugačiji, slobodan. A izdiše prepreke koje su stale između njega i doma. Dom je prostor koji ima toplinu, kaže šaptač. Budni ste i udahnite, izdahnite. I ova ljubav teče u vama, kroz vas i oko vas. Na trenutak se umirite i u mislima pozovite osobe za koje znate da im je potrebna pomoć ili isceljenje. U toj grupi je vaša porodica, bez obzira koliko ste bliski ili niste.
Svi članovi vaše obitelji dolaze. Da, i psi, mačke isto su vam članovi obitelji. Podignite ruke u pozdrav, namaste. I zamolite visoko C da svima njima da ljubav kakvu trebaju. Ispružite ruke i dopustite toj ljubavi da radi. Svako na koga ste pomislili ili ste htjeli pomisliti u ovom trenutku će primiti to što treba, onako kako treba i to direktno od visokog C. Vratite ruke u predelu srčane čakre i sada se sjetite ljudi koje ne razumijete ili manje volite. Vratite ruke snežno napred. Tako. I sada, kad ste pozvali sve koje ne razumijete ili ne volite, zamolite visoko C da svakome od njih da ljubav kakvu trebaju, a vi slobodu. Ispružite ruke i dopustite toj ljubavi da radi. Ovo se zove vraćanje dugova. Dajte im ljubav i dobijate slobodu. Taj bes koji imaju ili vi imate je nešto što je izazvalo, nešto skriveno i sad se to odlepljuje iz vas i iz njih. Vratite ruke u predelu srčane čakre. Sada u mislima pozivamo sav narod planete Zemlje i molimo visoko C da svakome da ljubav kakvu trebaju. Ispružimo ruke i dopustimo toj ljubavi da teče. Ne određujemo nijedan kontinent, nego kroz celu planetu Zemlju. Vratite ruke u predelu srčane čakre i sada ćemo pozvati od svih ovdje prisutnih sve članove obitelji, i uže i šire. Molimo visoko C da svima da ljubav kako trebaju. Ispružite ruke i dopustite toj ljubavi da radi. Svih nas 25. Tako da smo celu planetu Zemlju okupali jer nas ima svuda. Nasmešite se i pustite ljubavi da teče. I baš svako će dobiti to što treba, onako kako treba. Vratite ruke u predelu srčane čakre i sada pozovite u mislima osobe za koje znate da imaju neku bolest ili im je potrebna pomoć. Evo, ja ću pozvati sve naše meditante koji imaju fizička oboljenja. Našeg Velibora Petrovskog, Kristinu, koja ima lajmsku bolest, i sve vaše koji imaju neku bol ili skrivenu dijagnozu. Molimo visoko C da svima da onakvu ljubav kakvu trebaju da bi došli do spoznaje isceljenja. Ispružimo ruke i dopustimo ljubavi da radi. Evo, ova specijalna ljubav ide u našeg Ranka i isceljuje mu taj šećer i taj tlak. I uzrok toga.
Vratite ruke u predelu srčane čakre i sada odite u svoj dom. To je mjesto gdje živite. Prođite kroz prostor. Nasmešite se članovima. Kroz ulicu, naselje, grad, državu, planetu Zemlju. Molimo visoko C da sve mu da ljubav. Ispružite ruke i dopustite toj ljubavi da radi, radi, radi. Od kućne prašine do planete Zemlje mala je razlika. Zato se nasmešite. Kroz sve teče svetlost. Vratite ruke u predelu srčane čakre i sada odite na svoje radno mjesto. Pogledajte ljude sa kojima radite, posao koji radite, namještaj u kome radite, rezultate koje stvarate i zamolite visoko C da sve mu da ljubav. Ispružite ruke i dopustite toj ljubavi da radi, radi, radi. Vratite ruke u predelu srčane čakre i tako umorni zamislite jednu želju. Ona prošla se već ostvarila. Nemojte nju. Zorica moli visoko C da vam ostvari tu želju u što kraćem roku, na što lakši način. Ispružite ruke i dopustite ljubavi da radi, radi, radi. Na stotine dokaza imamo. Neka i budete jedan od njih. Smešite se svom rezultatu, svom uspjehu, svom ostvarenju. Vratite ruke u predelu srčane čakre, sad ih lagano spustite u krilo poput zdjelice i dopustite ovoj ljubavi da prodre još dublje u vas, kroz vas i oko vas. Lagano udišete, lagano izdišete. 2-3 minute se samo u tišini upijate u ljubav koju visoko C sipa u vas. Slobodno otvorite dlanove i pustite dlanovima da upijaju ovo svjetlo.
Udahnite. Izdahnite. I dlanove stavite na trbuh. Neka vam energija napravi potrebno vezano za varenje, što emocije, što hrane. Ovu specijalnu vibraciju ljubavi šaljem kćeri od Mirjane Vuk, da njen dan danas bude dan ljubavi. Sairam. Idemo naglas udah, naglas izdah i čućemo vas kako ste, pa onda idemo dalje. Ruke neka vam ostanu na trbuhu. Ako smatrate da vam ne treba, onda ne moraju. Jasmina, kako se osjećaš? Dobro. Koja boja trake je bila? Bijela. Super. Magda? Dobro se osjećam. Boja vrpce, trake? Roza. Kako se osjećaš? Super. Dobro. Meta? Pričakovanju. Ne znam kako. Moja bila je samo jedna traka iz više slojeva, a bila je bila. Svi su bili bili. Bijelo predstava čistotu. Predstavlja. Da. Tako da sve dobije tijelo što treba. Jer sve boje skupo čine bijelu. Super. Nova si potpuno. Marina? Dobri sam i jasno naračnost. Mhm. Donji trbuh, muško-ženski odnosi. Mhm. Snežo? Zelena, svetlo, zelena i dobro. Dobro. Dobro? Dobro. Majo? Mhm. Ti stvaraš zabavu sebi u životu, a? Mhm. Da, dobro. Tihana? Dobro, Kika? Dragane? Traka je bila ovako crvenkasta, jel? Vidi, to je bila roza, pa je u sve se to mijenjala neku boju prema crveno. Mhm. A imaš sam dobro, malo se gubi od pokuša, ali se plavalo, pa se vratilo. Dobro. Mirjam? Traka je bijela. Ja sam baš dobro ispunila. Bravo. I danas si čvršća. Da. Daću vam pauzu na WC, samo da vas čujem kako ste. Jasna? Ovo mi je za sada najbolja. Ovo je što se baš onako zatvorene. Traka je bila zločna, a ispod nje se kao neka bijela sila. Važno je da si zadovoljna. Ajde, bravo. Još ćeš ti tu slagat. Da, sad imaš materijal i način. Anita? Mhm. Obitelj, sreću. Aha. Dobro. Pa kako ćete opet nešto pomisliti kad već imate, dolazi? Već ste otvorili kanal i sad to trebate da primite i sad ćete opet tražiti. Onda i visoko C gleda i kaže ovi su neozbiljni, ajmo im dati probleme da se odluče što žele života. Kad mi nešto traže da mi dopuste vreme da im dam. Da. Bolja si mnogo u odnosu na jučer jutro. Bravo. Mirjana?
Divno. Biljana? Ljubičasta. Ti si mi nekako oblik danas promenila, strukturu lica. Kao da si smršavila, odjednom ti ne vidim one obraze ispred tebe. Jel vidite razliku? Da. Obično je bio i ovdje bili obrazi, sad ih više nema. Ne znam što ti se dogodilo. Neki lifting si imala, nešto si složila od juče do danas. Bravo. Marina? Dobro. Je, i ti bi isto se to probudilo, pročistilo. Danas si na individualnom. Da. Mamuza? Ja sam imala bijelu traku i tako da sam imala misli. Aha. Budeš ti te misli složila. A znaš šta, toliko bića sad ima da stalno gledaju kako si ti obučena. Gdje sam ja, ima ih različitih svetlosnih. Pa im je sad zanimljivo. Jedan od razloga zašto na duhovnim skupovima morate prikladno biti obučeni je taj. Znači, zašto se traži da nema dekolte i ostalo radi energija. Seksualna energija, životna energija koja se vrši transformaciju. I to je... Mi smo imali svega kad smo prvi put pre 10 godina ja i Ivan vodili grupu u Indiju. Mi kad smo došli u Indiju, oni su već od gdje smo negdje iz Slovenije krenuli, ne, išli smo autobusom u Italiju, već su se svi zaljubili, već su svi imali druge partnere. Već je to bilo spremno. I kad sam ja rekla Josipu, pa kako to, na koji način? Pa već je ostavila dečka u Rijeci i već našla drugog do Indije. Da. Je, ima ovdje, Ivana to nije zanimalo, Josip je bio zadužen. Da, ali Zorica je bila najgora, nije dopuštala. Jer su bili moji u Rijeci, kako bi se ja vratila u Rijeku posle. Da, Davorka. Dobro sam, Raka je stiklo plava. Dobro. Ranko? Kod mene je zelena traka, super sam, sad recimo, ali svaki dan primiti nakon prvih konzultacija da je opustiti. Super, ne treba ti. To nije prirodno stanje. Pa znam da nije. I od danas više ga ne trebaš. Zahvalan da je bio tu i da si svestan da je bio i više ne trebaš. Dobro, odmah će srcu biti lakše, fizičko srce će imati lakoću. Sandra? Dobro. Boja trake? Dobro. To je baš ljubičaste boje. To pamet ti ne da, ženska pamet, hipofiza. Bićeš odlično, da. Romina? Dobro sam, žuta traka. Dobro. A, lepša si sada. Da. Da. Ivane? Uljuljkano. Srebrena traka. Odmah on ide dalje. Dobro. Da, posle idu sve boje, pa ide bijela, pa ide srebrna, pa zlatna i onda ide širina i dubina. Idemo, trebate na WC, ajmo ko treba. I posle imamo nekih sat vremena, nema WC-a. I vodu. Sve nam izvor daje. A ujedno i jede, kako Aron kaže, ledenu kavu. Led u kavi i pijucka. To je Aron primijetio juče. Idemo. Ajmo, ne smešite se, malo udahnite, izdahnite. Neću vam ništa, evo fina sam, imam Ivana ovdje, vidite kako sam fina. Sjećate se pre 10 godina na Silbi, kako sam vikala na vas. Još kad bi došli goli, ajme, svi bi otišli nazad. Vidite, nisam oterala jasno, kako sam dobra. Hvala Jasna što se ogrnula.
Aha, ja nisam bio prisutan u tom trenutku, okej. Neka bićeve se liječi. Oni se samo dive. Ali svejedno je dobro da ti budeš obučena kad oni dolaze. Idemo. Sad ste nasmijani, otvoreni, spremni. Vidite, pola posla izvrh napravi. Pola Ivan i ja samo govorim. Udahnite. Izdahnite. Ajde, vidite što vam je na nosu. Pa udahnite, izdahnite. Imate nekog mrču na licu. Vidite kako Biljana ostala bez obraza, prekrasna je. Vi koji nemate obraze možda dobijete. Ajde, nasmešite se. Ona je neku tešku uvredu iz života izbacila i prodisala plućima. Evo, čarobno, Biljana. Sutra ujutro će svi na brod. Udahnimo. Izdahnimo. Dlanove otvorite. Udahnite. Izdahnite. Pozovimo u mislima u sobu kosmičke roditelje. Majka će se pojaviti odmah s vaše lijeve strane, a otac sa desne. Prihvatite ih iako su nejasnog oblika, ali su poput oblaka i puni ljubavi. Uhvatite ih za ruke ili na neki drugi način uspostavite kontakt s njima. Upijte u sebe sve što vam ta veza pruža. Udišite polako i duboko. Ljubav koju kosmički roditelji sada sipaju u vas, a izdahom se oslobađajte svega nepotrebnog. Ponavljam, nekad je nešto pozitivno, ali vam više ne treba. Nemate što s njim. Dopustite baš sve da vam uzmu što ne trebate. Što vam ne koristi. A ujedno dopustite da vam donesu sve što trebate. Ako imate nekakvo pitanje, postavite im, porazgovarajte sa njima, kratko, jasno, direktno, jer oni tako i tako sve znaju. Vi koji ne znate što bi, budite samo u njihovom zagrljaju. Jer oni su tu sada radi vas.
polako završavajte razgovor i prepustite se zagrljaju. I majci i ocu. Ako niste čuli odgovore, dobit ćete ih kroz dan ili kroz san. Osjetite tu snagu i toplinu koju vam kosmički roditelji daju, tu zaštitu i sigurnost, tu ugodu. I još neko vrijeme ostanite u tom zagrljaju, jer dobijate to što trebate i kako trebate. Zahvalnost povećava snagu ljubavi. Još jednom se zahvalite roditeljima, zatim duboko udahnite, duboko izdahnite i vratite se u sadašnji trenutak. Ova vježba je dar koji može da vam da uputstvo kako nešto da napravite i kako da čujete svoje srce i da živite sebe. Vi koji ste sami i osjećate se nezaštićenima, nemate partnera, nemate djecu, sami ste. Niste sami jer imate kosmičke roditelje. A trenutno ste fizički sami jer trebate nešto složiti. Trebate nastaviti dalje. Da bi nastavili dalje morate složiti sebe. Prihvatite to. To su odgovori sada na misli. Udahnimo. Izdahnimo. Udahnimo. Izdahnimo. Vježba se zove rasterivanje crnog oblaka. Filis je zapisala da se mnogi ljudi žale da su porodično nesretni, a ne znaju zašto.
Pa je kroz iskustvo napravila ovu vježbu i koja nam je dala jako, jako puno i odgovora i radosti. Tako da sada, vi koji smatrate da ste sretni, dopustite da visoko C vodi ovo i da napravi to što treba. Udahnite. Izdahnite. Udahnite. Izdahnite. Dlanovi su otvoreni. I zamislite ispred sebe majsko drvo. Na vrhu majskog drveta je visoko C i spuštaju se raznobojne trake do dna drveta. Vi sedite ispred i okolo tog majskog drveta sedi vaša obitelj. Svi članovi obitelji, i uži, širi, i za one koje nikad niste čuli, koji su roditelji od vaših predaka. Nekima je obitelj društvo, pa i oni su došli. Dopustite da sednu. Svako ima svoju stolicu. I svako će napraviti ono što vi napravite. Kad vi priđete stablu i uzmete traku koja je za vas, svi oni će isto ustati i prići uzeti traku za sebe. Tako da sada ustanite, odnosno zamislite da ustajete i uzmite jednu traku u boji koja je ispred vas. Kad uzmete tu traku, zamislite se, ne vraćate na svoje mjesto. Kako ste seli i uzeli traku, energija će pokazati iznad majskog drveta, iznad koga od članova obitelji se nalazi taj crni oblak. Možete pogledati prema vrhu i vidjet ćete gdje je to tamno. Vi koji ste radili ranije ovu vježbu, može biti samo sivo, neće biti crno, a možda i nekome od vas bude sivi oblak, ne crni. Prihvatite što dođe. Nemojte određivati zašto i šta, samo vidite. Ono što ćete sada napraviti, direktno od visokog C niz vašu traku će dolaziti ljubav i kod vas i kod svih članova obitelji. Tu ljubav ćete udahnut i onda izdahom poslati energiju ljubavi u taj oblak, da taj oblak se smanji i onda vremenom nestane. Sve što vi radite, radi svi članovi, ponavljam. Tako da udahom upijajte tu snagu ljubavi koju visoko C sipa niz vašu traku, a izdahom pošaljite svetlo u taj crni oblak. Nekome će potrebno biti 10 puta, nekome 2 puta. Udišite, izdišite i dopustite da dođe svjetlo umjesto tog crnog oblaka. Toliko je snažna energija ljubavi da trebate biti opušteni, nasmešeni i prihvatiti da radite zajedno sa svim članovima porodice. Nemojte odbacivati nikoga, svako ko je seo je deo vas i potrebno je da bude tu. Udišete, izdišete i primećujete, kod nekih taj oblak odlazi, kod nekih odmah nestaje, kod nekih se smanjuje. Prihvatite da dođe svjetlo
iznad vaše obitelji, iznad vas. Možda vidite sunce, to je potpuno u redu. Što god dođe je za vas i za sve članove porodice. Dopustite isto da ne određujete kojom brzinom to svetlo dolazi i kako taj oblak se smanjuje ili nestaje. Visoko C je tu i daje vam zadatak onako kako trebate sada i vi i svi članovi. Još jednom udahnite. Izdahnite. I primetite kako se stvara i rađa lakoća. Jer svjetlost je obuzela sav prostor i sve prisutne oko vašeg majskog drveta. Nekoliko puta to svetlo udahnite, izdahnite. Lakoća, zadovoljstvo, razigranost, snaga ljubavi, sve je prisutno. I pogledajte sada te članove oko majskog drveta. Zamislite kako ustajete i idete i grlite ih. Svi se međusobno grlite. Ako imate potrebnu da im se zahvalite ili da im kažete oprosti ili da im kažete da ih volite, napravite to. Dopustite sebi da svoje srce čujete i da napravite što ono kaže. Osjetite tu jednotu koja se rađa i u vama i u njima. Nemojte odbacivati te koji su otišli, koji su napustili zemlju, a tu su, i njih zagrlite. Zahvalite im da su odvojili vrijeme da budu tu danas s vama i sa svim drugim članovima. Osjećajte tu ljubav. Ne gutajte suze, pustite ih neka teku. To su suze radosti, suze ganuća. Ono što se sada rađa je snaga ljubavi i u vama, u vašim precima i u vašim nasljednicima. Osjetite bliskost.
Ako ste na nekog bili ljuti, priđite mu i zagrlite ga. Zahvalite mu se na svemu što ste prošli do sada, jer to vam je dalo snagu da vidite različitost. Zahvalite se svima na odvojenom vremenu, na skladu koji ste dobili, na snazi koju ste dobili i vi i oni direktno od visokog C, što ste pokazali da možete biti skupa i napraviti skupa puno toga. Zahvalite se visokom C na ovom velikom daru koji vam je danas dao, i vama i svim članovima porodice. Duboko udahnite, duboko izdahnite. Malo se istegnite i protegnite.